habisin, Dor. Buduk deh. Baru nyampe lu. Sore begini baru nyampe lu. Pengen gua haji gede lu. Kebun gua belum dipatulin nono. Maaf, Dor. Tadi makan rada lama, makan bleger. Bleger sampai gledek bleger. Ya. Mana lu temen lu lagi tuh? Yang mirip tonggoran lu. Belakangan, Dor. No, dia mah bibirnya rada berat, makanya lama jalan nah. Nyampe mati, wiris bibirnya yang begitu itu. Buat Bang Mandor. Bibir nyungarin mulu lu. Masa buat gue ngeliat potongan lu. Gledek Mandor. Wiris lu. Bibir lu. Gledek buat lu. Lari lu. Mandor marah-marah mulu. Lahirnya bulan apit kali panas bae ya. Lihat dia gitu Mandor. Mudah-mudahan kena itu bener. Rada waduh nyengit kalau nu kan gue malu. Aduh. Waktu lagi mantap lagi belum nyampe ini. Tadi gua belagu mulu, nyampe ya habis bibirnya gua jejelin lumpurin lo nyampe. Sampai gede buat gua aja pengen gede. Kalau apa-apa kasbun tiap hari. Gua ke Depok. Woi gini belum nyampe. Bulan lagi kepala puyeng buat mungkin nyuma lama buat nyampe nyatu lagi ini. Buset, pelan-pelan Dor. Buset, Gua kira gua ini hampir-hampir Dor. Oleh gua memang begitu serepetan gua. Dari guru gua ngajarinnya begitu, gua kira lu lah nyampe. Mana aja lu baru gini mau nyampe. Wah, biasa, ada urusan. Gua jika pengen gede lu, gua gini baru nyampe. Tonggoran lu emang bagus buat nyampe lu. Bisa lu kerja lu. Mesin Dor. Batik bibir lu. Biar apa gua nyampe lu. Mandor kalau gua lah kayak gitu Mandor, coba gua jadi 2.000 perak. Kapan kayanya mau gaji anak buah? Mandor pikir anak orang bener. Dulu. Lu patul 2 biji itu. Buset. Ini mah bibir Mandor. Oh, gua sikut nih. Berani lu sama gua. Bisa lu kerja lu. Iya Dor, maaf Dor. Lihatin Dor, biar tahu 88.6. Lihatin aja, gua kan jaya. Kalau gak pernah gua toge, gua beli. Kawan, udah macul aja lu. Nungguin lu kelamaan lu. Berat banget lu jalan. Tadi biasa ada kendala di belakang depan. Jujur lu keberatan kali Di bocah kalau ngomong. Ayo macul udah macul. Mandor marah-marah mulu. Emang Mandor sama diledek Mandor. Dimarahin lu. Sama Gua kayak tadi mau tendang gua. ya, masa gua ador sambut ledek. Dia bagian Mandor begitu, lagi dilayanin. Gua anak gua 2 biji glek banget. Sama duit pada duaan banget. Gua awalnya jelek. Wah gini baru nyampe. Bibir aja nyampe tuh. Wiris tuh gua awalnya jelek. Impong maaf gua pada mau biar itu. Gua awalnya gini mau nyampe. Udah sore. Punya duit. Pengen habis. Gua kalau Depok. Buset deh. Apa yang nusuk gua nih? Gua kira. Buset golok gua. Gua kira tulak. Li, lu bawa pacul banyak men 2 biji itu. Serakamen lu bawa pacul. Lah si Farel kalau ngomong segala gua mau pacul 2. Tadi Mandor ngomong begitu. Buset, ini bibir Farel. Kayak bibir Lora sama aja. Iya, gua lupa. Buset. Nona lu kalau macul. Ya macul lu kalau punya mata, macul lagi mundur. Lu ke sama mundur. Buset, lu ngajakin berantem. Lu berantem sama gua lu. Lalu berani sama gua. Berantem lu. Bujuk. Ayo kalau begitu berantem sama gua. Ayo, takut. Lihat jurus gua. Nih. Semua. Aduh, bibir gua kesikut lagi gua ini bocah. Ayo, soang nih. Lawan apa ini ya? Ini nih. Gua tak bilang kena ketabrak kalau tak mata. Ayo, soang lawan macan. Aduh, ngebut amat ini bibir gua. Aduh. Buset. Sasaran soangnya bagus banget harus Farel. Buset, dari mana tuh ilmu? Kurang ajar bener. Buset. Aduh, bibirnya keras men, udah kayak beton. Taktik juga si ahli bibirnya sama kayak gua. Aduh. Lu mau lanjut kagak? Lanjutin pertaruhan kita ini. Masih berani lu sama gua lu? Kecil lu mah. 7 hari 7 malam gua berani gua layanin. Gua jabanin sampai mana ge. Emang lu kira gua takut sama lu? Buang aja.
kuncin. Gua kuncin. Gua kuncin. Kuncin. Gua kuncin. Bibir lu gua kuncin nih. Gua kuncin. Ada. Gua kuncin. Pelan-pelan Ale, pelan. Gua kencang. Ada. Lu ngegawain bocah lu no. Kayak mau gawe no mau kurang piat bisa no potongan mukanya. Buset tua-tua ayo pada bawa berantem. Gua kuncin. Kuncin. Ada. Ini gue bagus buat ngetong orang dia ini. Gue resepin nget lagu nih. Gue jack lagunya banyak nih bocah ini. Gue resep gue ini. Gue resep pisan gue ngejawain dia ini. Set, daripada bercanda. Gue bilang gue taik nih gini nih. Waktu Mandor hidup lu berdua, gue kira pada bawe lu berdua. Orang tahu lu. Pada berantem di sini lu. Mandor. Kuas pun paling doyan lu. Dianya aja, Ndor. Maco segala menghadapin ke belakang. Sama-sama jelek lu jangan main salah-salahan. Kalau kuas pun paling doyan lu dua-dua. Di kuas pun di pabun paling gawe na bagus be lu. Pat kuiles bibir lu. Mandor ngerocos bae itu mulut orang ngasok-ngasok. Gak tau lah emangnya begitu dia mah Mandor, Pak. Udah galak, udah mau tau bau, ngerocos lu dong orang ngasok-ngasok. Makan kaleng kerupuk kali itu Mandor ya. Ya kebanyakan makan kecoa. Set dah, pantesan Pak. prepesan bae. Ya memang iya dia memang begitu. Dibakin nantepin. Lu berdua no kerjain no. Gawe lu pada lagu tai lu, pada orang bener lu. No kerjain yang ono buan. Mandor katuh. Baju lu kayak gua dek lu. Jadi pergi. Lain Mandor. Mau kemana lu? Itu patul lu bawa patul. Gua tahu lu bibir warna kayak patul itu bawa bang. Mandor, orang lain si Mandor. Bibir. Bawa patul. Kalau ngomong nyakitin Mandor lo. Ya. Lihat, lu. Lihat lagi nih. Lihat ini. Jalan buat si Mandor. Orang jalan pakai ditendang. Gua mau tidur dulu nendangin nyungar ya udah. Gua puas gua ngomelin dia, batet gua di bawah meniran ini ngomong mulu ngomelin dia. Dari tadi gua tidur lagi. Udah kali kita capek berantem mulu. Mana bayaran harus berapa kita diomel-omelin mulu sama Mandor. Iya kan Rang, capek kita. Jangan mentang-mentang orang susah kita diginiin amat ya sama Mandor. Biarin aja, biarin. Ayo. Jangan layanin Mandor baik kita. Sini mana? Dulu. Mau pada kemana lu? Dari burung bang, Lepet burung? Iya. No, 2 biji no burung. Cakep banget lepet deh. Malu seneng. Itu burung udah hampir punah no. No, lu cari sono. Bener bang. Bener. Harga miaran burung begitu langka. Burung begitu udah ada. No. Belas itu tuh, belas itu. Itu bang ya. Iya di sono. Iya dong aja bang ya. Iya. Mati tuh bocah. Dislepet. Bibir pisan kali dislepet sama bocah. Ini dia dari maksud bang Andar di burungnya. Cakep banget, tapi romannya itu patung aku kembar. Sepasang kali. Dah, menang banyak kita ini. Menang banyak ini kita. Nah, sini dah. Burung ngiler bae, Pit. Lah, model baru kali. Menang banyak kan kita, Pit. Burung bagus ini, Pit. Apa yang kata bang Mandar? Burungnya langka. Udah. Wah, Bibir gua sampai nyelepet. Buset. Mahkota gua diselepet. Buset, parah banget ya. Ini bocah kemana ya? Siapa sih yang nyelepet gua? Buset, gua cari dah. Bibir gua ada yang nyelepet, Rel. Bibir lo Lah iya. Buset, siapa yang nyelepet ya? udah bengkak men. kena satu dah. Ya, Pit. Kenapa, Pit? Itu, Pit. Satunya lagi, Pit. Gimana? Oke, lagi. Baru segitu aja udah mempan Pak. Aduh. Kena itu. Wih, burung mahal. Burung mahal kita. Sama nyapa sih nih, Li? Gua kena juga nih keselempet. Aduh, bibir gua sakit ini, Li. Kan, bocah bibiran selepet tuh. Syukur.
syukur. Udah lepet tuh. Nah, ini dia, Bang. Dulu Tong. Lah gua orang ini. Buset dah. Lo tau yang nyelepet gua? Siapa yang nyuruh lo? Bang Mandor, Bang. Wah, Nyuruh sialan tuh Mandor. Mandor. Sialan nono Mandor. Buset. Ayo samperin, Li. Ayo. Syukur emang enak, makan jaya syukur. Waduh, sial diangkalan Nono. Li, ambil ember Li, Li. Mandor. Sialan. Syukur. Aduh, gelap ini, gelap. Buset, gelap ini, gelap.